الشرق نوصان دي برا عيش سيرولي ويشقق ارتقلي في النار مكردوس نسعد سروني مطي العشا يبوع الفرار سرقوا السلم الهوى سروني مطي العشا يبوع الفرار سرقوا السلم الهوى عيننا يرقى سبحانك المالي يضرب يرجع ويضرب يرقى سبايا قيماني يضرب يرجع ويضرب عيننا يرقى سبايا قيماني يضرب يرجع ويضرب Voyage qu'on va vivre ce soir à travers un répertoire très riche de magnifiques chansons. Il a chanté tout, plus d'un demi-siècle de carrière. Et puis, je ne sais pas, mais on connaît presque toutes ces chansons. Mais il y en a tellement qu'on aimerait qu'il les chante toutes. Mais je vais vous citer Ouissara Daourad, In el-Maden, تحوشتي بالعيد نوذر في اللون عنوته يطيج سناتي سعير يا ديني et bien sûr celle qu'on aime tant ظفراغ الفاز تزورا نيوت ديالي سالمو توقسي العمر تدوسي الهان وسيدي ثاني ثنون اللي دوسي بسبب طرامي يرنوس صفر احمر يرنوس شنامي هي سي فريمون مانيفيك سيتي سوبر سيتي امبرسيونون زرد يعني ان بوبليك منا ايش نتوغاشي à l'unisson
sans fausse honte, c'est important de le souligner. Et puis تعقل المرة زمان عندنا تسوى شو تاع مؤخرا ديما هذا أساسي ديال التياتر. كل يوم ولي لي كمان تلميذ نون اللي مقرب شي ولدني يعني ماشي كذا دي في سريرس ام الشيم ام مدام ام يويو ام سوريا ام كريم الحصول ملك ويديا كي غدي يستقبل وقت الجمالة ولا دقيقة واحدة تلاميذنا ديال بيت تاكارا ولي بارك ربي وشارهم ديالك سي فريمون صافي شو كور اي بي شركة زين نكونو فيهم بلا شك راه يدو زوان راه يدو يدرس رزق. Un public merveilleux. Sur la mansion Akimelant, sur la mansion Akimelant. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. On a réussi un bon petit gala, un bon petit spectacle. Cet artiste, donc, Akni Zaram, peut-être l'un ou l'autre Zaran Aram, mais Zaran, Miss Netouaglis, Miss Le Flay, Degui de Montréal. هذه نظف يوسف. العالمين الغزالي وفيها عرس أنا تيدش أين أوك على فيرجول بري إلى يبغى يدير غزل لاني غيدير إلى توني بارولي وديسيون تولي دو براف كم كمال كم كريم سوريا كم كريم كم سوريا أبغى نشاقي جيل الخاني منام tout le monde était là pour nous
très content. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. نعتف الفلاغ وحضرنا وشاركنا ولي فيهم او لي سونس إذا عمرت en tout cas je suis venu au Canada pour la première fois et franchement je suis لحنا تشوفها